Yes, reka mbasuze ke mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunze bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Kaze muri aya makuru agezweho kuri aya masaha. Turi kuwa mbere tariki 12 Gicurasi muri uyu mwaka 2025. Aya makuru araza kwitsa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru turaza birumvikana kuyahera ku nkuru y'incamugongo y'akababaro n'agahinda. Ni inkuru imaze kumvikana muri AFC 23 aho uwari guverineri wungirije w'intara Kivu y'Amajyepfo amaze kwitaba Imana. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Turaza kandi kugaruka muri Kivu y'Amajyepfo mujyi wa Uvira. Turababwira ko nyuma yuko mu ijoro ryakeye harayumvikana amasasu menshi muri aya masaha n'ubundi ibifaru birimo kurasa neza indani muri uyu mujyi wa Uvira. Turaza kurebera hamwe ibirometero bibura kugira ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 bagere mu mujyi wa Uvira ndani, birumvikana ugereranyije naho ubu ngubu magingo ya bageze. Turaza kandi kubabwira ko abadiaspora baturutse mu bihugu bitandukanye baje kwiyunga kuri M23 kugira ngo babohoze abanyekongo. Ibi turaza kubyinjiramo nabyo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira ko abarwanyi b'umutwe wa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru muri Cyavinyonge neza urenze Runyasenge ubu bari kwinjira muri uyu mujyi mutoya n'umujyi wa Cyavinyonge. Bafashe cyangwa se barimo gushaka nk'inzira nziza yo kuberekeza muri Beni, akaba ari umujyi wo muri teritwari ya Rubero. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira uko magingo yabyifashe mu Rugezi muri Kivu y'Amajyepfo, dore ko n'ubundi mu gitondo cyo kuri uyu munsi hongeye kugabwa ibitero bikomeye cyane barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bashaka kuvana muri ibi bice abarwanyi b'umutwe wa M23 natwirwaneho. Ngibyo ibyo tugiye gusangira muri aya makuru agezweho kuri aya masaha no ku Ibendera TV. Mwese aho muherereye mbahaye ikaze, mbifuriza kugubwa neza. Ariko niba wamaze kugera hano ndakwibutsa kuterekaho like yawe hano kuri iyi video cyase kuri iyi nkuru, hanyuma kandi utari wakora subscribe ku Ibendera TV, uyo ni wo mwanya wawe kugira ngo uyiterekeho. Mu gihe uterekaho subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification, akakagufasha kugira ngo mu gihe inkuru zisohotse ku Ibendera TV tujye duhita tuzikoherereza utiriwe utakaza umwanya wo kujya gushakisha. Mwabantu mwe amafaranga arahenda, hanyuma kandi umwanya na amafaranga. Mukanya rero munyemerere ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, kaze nanone mwe mudukurikiye hano ku Ibendera TV muri aya makuru aho muherereye hose. Nizere ko mumeze neza. Abaherereye mu bice bitandukanye mu Rwanda tubahaye ikaze muri aya makuru. Abaherereye mu bihugu bya East Africa no kuvuga abari muri DRC, Uganda, Tanzania, Burundi, Kenya, mwese tubahaye ikaze. Birumvikana kandi abo mu bihugu byose bya Afrika mwese ni ikaze. Hanyuma kandi abo mu bihugu bya kure, mu Faransa, mu Bwongereza, mu Bubiligi, Amerika, Ubushinwa n'ahandi mudukurikira amuherereye mwese tubahaye ikaze muri aya makuru. Aya makuru rero ni munyemerere tuyahere ku nkuru y'akababaro kandi kaba ani nkuru y'incamugongo. Inkuru imaze kumvikana muri AFC M23. Itangazo rero tumaze kugezwaho mu kanya gatoya cyane
ni itangazo riturutse muri AFC 23 rikaba ari itangazo ryo kumenyesha itangazo kandi ryashyizweho na kashe ya Province du Sud Kivu cyangwa se intara ya Kivu y'Amajyepfo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri tangazo rero riri mu rurimi rw'igifaransa, ndagira ngo mbanze ndibasomera ariko mukanya ndagaruka n'ubundi ngerageza kuri babwira mu Kinyarwanda. Iri tangazo riragira riti la Province du Sud Kivu annonce RDC Brutale de son vice-gouverneur en charge des finances Monsieur Gashingira Juvenal. Nos condoléances à sa famille biologique, à toute la population de la province du Sud Kivu et à tous les membres de la FC M23. Le reste du programme vous sera communiqué ultérieurement. Iri tangazo rero riragira riti intara ya Kivu yo mu yepfo iratangaza akababaro n'agahinda akurupfu rwari guverineri wungirije ushinzwe imari Bwana Gashingira Juvenal. Twihanganishije umuryango we, abaturage bo mu ntara Kivu y'Amajyepfo hamwe n'abanyamuryango ba AFC 23 bose. Bagasoza bagira bati ibizakurikiraho cyangwa se uko programu izagenda ikurikiraho muzabimenyeshwa nyuma cyangwa se hanyuma. Ngibyo ibigaruka kuri iri tangazo. Ni tangazo bigaragara ko ryaturutse mu biro by'intara Kivu y'Amajyepfo kubera ko copyright cyangwa se copyright bura mu Kinyarwanda navuga yiko uburenganzira cyangwa se n'uburenganzira bukaba rero ari sinyatire yo muri Kivu y'Amajyepfo hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero tugerageje yenda kunyuza amaso gatoya mu byo abantu bamenya kuri uyu wari vice guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo Gashingira Juvenal wamaze kwitaba Imana. Inkuru ibabaje cyane, ndabona abantu bakomeje kugenda rwose bagaruka kuri uyu mugabo wababaje abantu batari bakeya rwose. Dore yuko nta n'igihe yaramaze ku buyobozi kubera ko mu mpera z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka nyuma yaho M23 yari maze kubohora umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iwirukanyemo ihuriro y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zigahungira mu mujyi wa Uvira, nibwo AFC 23 yagize Gashingira Juvenal guverineri wungirije ushinzwe ubukungu muri intara Kivu y'Amajyepfo. Gasinzira akomoka mu misozi miremire y'Imurenge mu bwoko bw'Abanyamurenge haherereye mu majyepfo y'umujyi wa Bukavu. Akaba ari uwo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Yari umugabo wubatse nubwo umubare w'abana be asize tutabashije kumenya. Gusa uyu mugabo akaba yari umunyamurenge ubarizwa muri Twirwaneho. Iyi Twirwaneho kandi nayo ikaba ibarizwa muri AFC 23 nk'abantu n'ubundi bafite gahunda yo kwirwanaho kugira ngo bibohore. Uyu mugabo rero magingo aya ngaya akaba yitabye Imana. Ibijyanye n'urupfu rwe n'icyamwishe nago byigeze bishyirwa ahagaragara amagingo aya. Gusa ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo bukaba buvuga yuko ibijyanye n'uru rupfu rw'uyu vice guverineri n'ubundi abantu bazabimenyeshwa amakuru ataha. Ngibyo rero ikaba ari inkuru y'inshamugongo kandi shengura imitima, ni inkuru itashimishije habe.
na gatoya. Ngibyo rero ko byifashe, ni munyemerere twinjire mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko twinjire mu bijyanye n'imirwano, dore ko n'ubundi imirwano irakomeje muri uyu mujyi wa Uvira. Aha mujyi wa Uvira ni munyemerere mbabwire yuko magingo tuvugana n'ubundi ibifaru biri kurasa neza ndani muri uyu mujyi wa Uvira. Magingo ya kandi tuvugana abarwanya umutwe wa M23 kugira ngo bagere neza muri iyi santere y'uyu mujyi wa Uvira, bari kubarizwa mu birometero biri hagati ya 38 na 45. Nukuvuga ubariye aho bageze magingo yangaya, ndetse kandi ukabarira no mujyi wa Uvira indani muri santere. Makuru ya kare twababwiraga yuko n'ubundi bakomeje kugenda basatira mu mujyi wa Uvira indani. Magingo yangaya rero tubabwire yuko neza sharing zabo, amabombe yabo biturutse muri bamwe na bamwe mu bagose uyu mujyi wa Uvira. Ndagira ngo nkubwire yuko ibifaru birimo tayari gusharinga indani mu mujyi wa Uvira. Barwanya umutwe wa M23 bakaba barimo gusharinga muri uyu mujyi wa Uvira. Birumvikana abari za Kavivira no mu bindi bice nka Zarama Uvira, bose barimo gusharinga muri uyu mujyi. Magingo yanga tubabwire ko rwose ku kigero cya 83% uyu mujyi wa Uvira n'ubundi uri mu maboko y'abarwanya umutwe wa M23. Kanya ndaje nkubwire icyo tubishingiraho cyangwa se icyo tubiheraho, ariko mbere yo kwinjira muri ibyo nyemerera tugaruke kuri aya makuru avuga yuko n'ubundi muri uyu mujyi wa Uvira haraye humvikanye amasasu akomeye cyane. Akaba ari amasasu n'ubundi yaraye yumvikana ahangaha muri uyu mu bice bitandukanye byo muri uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma rero amakuru aturuka aha muri uyu mujyi wa Uvira biravuga yuko mu ijoro abawazarendo bagize gutya abakarara barasa mu bice bitandukanye byo muri uyu mujyi, ndetse kandi amakuru aturuka aha muri uyu mujyi akaba avuga yuko hari umuturage wo mu bwoko bw'abanyamurenge wafashwe na wazarendo agakorerwa ibyamfura mbi. na magingo yangaya ntago biramenyekana aho yajyanwe n'icyo yajyanwe gukozwa, gusa ibi bikaba ngo byasigiye abaturage batandukanye bo muri uyu mujyi ubwoba bwinshi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 12 Gicurasi muri uyu mwaka nibwo uyu munyamurenge bivugwa ko yari n'umuprefe ku ishuri rimwe ryo muri Kivu yo muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo yafashwe na wazarendo. Abari muri Uvira baravuga yuko ibingibi ari igikorwa kigayitse ndetse cyo kwamagana, ndetse bakavuga yuko magingo yangaya amakuru y'uyu umunyamurenge watwawe batazi aho yajyanwe, batazi icyo yajyaniwe, ndetse batazi n'ibirimo kumubaho magingo yangaya. Umwe mu baturage batuye aha muri uyu mujyi wa Uvira yagize ati tugize ikibazo gikomeye cyane kandi ducitsemo igikuba. Bafashe umugabo witwa Kizeze akaba yari prefe ku mashuri muri Uvira, bakaba rero ngo bamujyanye. Magingo yangaya izi wazarendo ngo ntago biramenyekana aho bamujyanye n'icyo bagiye kumukoresha. Uyu muturage kandi akomeza agira ati bamusanze iwe mu rugo, abazarendo baramujyana. Magingo yanga rero nta gakuru ke nta kanunu kaho bamujyanye twari twamenya. Nkuko aya makuru akomeza bivuga ngo nuko mu kumujyana bamwerekeje muri quartier iyo bivugwa ko iteye ubwoba cyane yitwa Akiribura.
iyi quartier ya Kiribura rero ngo bayirimburiramo abantu kuvuga izi Wazalendo ngo zikunze gufata abantu zikabajyana ahangaha kandi ngo iyo zibajyanye aha muri iyi quartier yitwa Kiribura cya Kiribura ngo nta n'uyu n'umwe ujya ataha amahoro uwo batishe n'ubundi agaruka ari akajorite. Iyi quartier rero ngo niyo biciramo abatavuga rumwe nabo nk'uko ngo byagiye bikomeza bikorerwa n'abandi baturage bitandukanye. Andi makuru kandi akavuga ko ngo Kizeze asanzwe atuye muri kuri Kanyamabenge ni agace gaherereye mu mujyi wa Uvira indani. Hari ubutumwa bw'amajwi bwumvikanye butabariza uyu muprefe aho uwabutangazaga yavuze ko Wazalendo bamujyanye nabi ngo bamuhutaza bamukorera yicarubozo n'ihohoterwa n'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe ngo bagiye bamukubita bamuhondagura bamuhutaza bamuhubura ibintu bibabaje kandi bigayitse cyane, ndetse kandi ngo bafashe inkweto zabo bazirambika mu rugo kwa Kizeze bavuga ko ari we wazihazanye. Ibintu rero bivuze ko ngo bashobora kuba bamujyanye bamubeshyera kwiba ibintu rwose bitari byiza. Uvira ni igice kirimo kuvugwamo ingabo zirimo za FARDC n'iz'u Burundi, mitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo na FDLR zatsinzwe intambara y'Igoma na Bukavu, aho batsinzwe rero n'abarwanyi b'umutwe wa M23, ndetse kandi ahangaha hakomeje kuvugwa n'abagiye batsindirwa za Kamanyola na Nyangezi. Bikaba rero bikomeje kuzana igitutu ku baturage batuye muri uyu mujyi wa Uvira, dore ko n'ubundi bijyanye n'umutekano rwose ahangaha umutekano w'abaturage ukomeje kugenda uba mubi cyane, nyuma yuko n'ubundi mu ijoro ryakeye aha muri Uvira n'ubundi hongeye kumvikana amasasu, kabivuga yuko ngo ari Wazalendo n'ubundi zagabye ibitero mu baturage zishaka kwiba no gusahura. Magingo yanga rero abaturage aha muri Uvira bakaba bakomeje guhunga, abifashije cyangwa se abishoboye barimo kurira za rutema ikirere berekeza mu bihugu byo mu mahanga ya kure. Amakuru avuga ko hari abarimo guhungira mu bihugu nka Afurika y'Epfo, muri Uganda, mu Burundi, mu Bubiligi n'ahandi. Ubwo rero rwose bikaba bikomeje kugenda abizana igitutu ku baturage baherereye muri uyu mujyi. Hanyuma rero reka tugaruke kuri Kagapuwe nari nababwiye, kavuga yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi ku kigero akiri hejuru ya 80% abamaze kwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Impamvu nta yindi nuko magingo yanga tuvugana n'ubundi bice bikikije uyu mujyi wa Uvira urwanya umutwe wa M23 n'ubundi barabigose, ahenshi barahari. Ikindi nababwira kandi igituma twemeza ibingibi nuko aha muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi abarwanyi ba M23 by'umwihariko abandi bakora ibijyanye na mapping n'ubundi uyu mujyi tayari bawurimo wose indane. Niba urahangaha mu mujyi wa Uvira ukaba uvuga ngo ntago M23 ihari, kugira ngo ubyemere neza uze kunyarukira muri abo bashoferi batwara moto urebe neza neza. Icyo naguhamiriza nuko harimo abarwanyi b'umutwe wa M23 nubwo we utapfa kubimenya, ariko kandi no mu bindi bice bo ku ruhande rwa M23 n'ubundi bashinzwe aka kazi ka mapping n'ubundi bagiye barimo. Ubwo rero abantu bari aha mujyi wa Uvira nkunda kubabwira nti umujyi wa Uvira abarwanyi b'umutwe wa M23 bawurimo mugasa naho mutabyemera, ariko ndagira ngo nkubwire yuko ibyo mba nkubwira nukuri. Hanyuma rero twihuse ni munyemerere twerekeze mu ba diaspora. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kwakira aba diaspora batandukanye,
abadiaspora rero bakaba baje kwiyunga ku barwanyi umutwe wa M23. umutwe wa Alliance Fleuve Congo no kuvuga AFC ibarizwamo na M23 ndetse na Twirwaneho urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa watangaje ko kuri uyu wa gatanu bakiriye kuvuga kuri uyu wa gatanu tariki 9 Gicurasi muri uyu mwaka w'2025 bakiriye mujyi wa Goma itsinda ry'abanyekongo baturutse muri diaspora baje kwifatanya n'uyu mutwe wa M23 mu bikorwa byo kubohora abanyekongo. Aba rero bakaba baturutse mu bihugu bitandukanye ndetse kandi ngo indi ntego bafite niyo kubohora abanyekongo hanyuma hagatembagazwa cyangwa se hakavanwaho ubutegetsi bubi bavuga ko buyoboye iki gihugu. Abarwanyi b'umutwe wa M23 barimo Corneille Nanga, barimo Bertrand Bisimwa, akaba ari bamwe mu bakiriye aba diaspora baje kwiyunga ku barwanyi b'umutwe wa M23. Urebye neza biragaragara ko hagiye harimo abenshi muri bo n'urubyiruko. Hanyuma rero abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba barabahaye ikaze ndetse babashimira igikorwa cy'ubutwari cyo kuba baremeye kuza kwiyunga ku bandi bagaharanira uburenganzira bwabo nk'abanyekongo. Amakuru rero aravuga ko muri aba baturutse muri diaspora harimo abaturutse mu bihugu nk'Ububiligi, Amerika, Canada n'ahandi hatandukanye. Gusa imibare yabo ikaba itigeze ishyirwa hagaragara kugira ngo tuyimenye, ariko ikigaragara kandi turebeye ku mafoto turimo kureba nuko bigaragara ko aba diaspora ari benshi rwose. Twihuse rero ni munyemerere noneho twerekeze, ariko reka kugira ngo tuze kujya muri Kivu y'Amajyaruguru, kugira ngo twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru. Okay. Aha, iyi nkuru reka tuyikomerezeho n'iyingi yivuga yuko nundi abarwanyi umutwe wa M23 bamaze kunguka amaboko yandi nyuma y'aba diaspora, kandi ASM 23 imaze kunguka ayandi maboko, akaba ari urubyiruko na rw'abasore n'abandi bahoze mu gisirikare n'igipolisi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba Igoma rero bakaba baje kwiyongera kuri ASM 23. Aba baturutse rero mu mujyi wa Goma no mu bice bitandukanye bakomeje kwiyunga ku bwinshi ku ihuriro rya ASM 23. Akaba ari igikorwa gikomeje gushimirwa n'abatari bakeya, aho urubyiruko rurimo gufata initiative cyangwa se icyemezo cyo kwinjira muri ASM 23 kugira ngo bafatanye kubohoza abaturage bakandamijwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa nk'uko babivuga. Kwakira urubyiruko n'abahoze mu gisirikare n'igipolisi muri Kivu y'Amajyaruguru bikaba birimo kubera kuri Stade d'Unité iherereye mu mujyi wa Goma, hasanzwe hari icyicaro gikuru cya polisi muri iyi ntara. Makuru aturuka ahangaha rero aravuga ko abantu bakomeje kuza ari benshi kandi ubutitsa abaje kwiyunga kuri ASM 23. Reka rero twihuse reka twihuse noneho mbabwire uko byiriwe byifashe mu Rugezi, dore ko mu rukerera n'ubundi aha mu Rugezi hongeye kugabwa ibitero n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Bakaba bagabye ibitero aha mu Rugezi bashaka kubohoza aka gace n'ubundi kamaze iminsi karigaruriwe na ASM 23 bari kumwe na Twirwaneho. Amakuru aturuka mu Rugezi aravuga ko habyukiye imirwano ikaze hagati y'impande zihanganiyemo ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, no kuvuga FARDC
ndetse na FDNB igisirikare cy'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro irimo wa FDLR na Wazalendo bakaba rero babyutse bahanganye na twirwaneho ndetse na M23 ni mu gihe n'uyu mutwe wa twirwaneho nawo hamwe na M23 bakajije imbaraga ndetse bakirukana amasigamana barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo kubera yuko ngo babakirijeho imiriro birumvikana muri iyi mirwano ngo hakoreshejwe imbunda ziremereye n'izoroheje twirwaneho rero na M23 bakaba barashe bikomeye cyane baturutse mu majyepfo mu majyaruguru no mu burasirazuba bakabasigira iburengerazuba kugira ngo n'ubundi babone inzira banyuramo bahunga amakuru rero avuga yuko ibi bitero byo kuri uyu munsi byagabwe n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba ngo babigabye akuri twirwanwa na M23 muri ibi bice bya Rugezi abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo barashaka kwigarurira aka gace ka Rugezi bityo bakabona nuko bagenda basatira mu bindi bice amakuru anagaragaza ko utu duce twagabwemo ibi bitero tukanaberamo ihangana rikomeye cyane ari uduce n'ubundi twahangaha muri Rugezi akaba ari uduce twegereye za Nyakirango no mu bindi bice bitandukanye gusa twirwanaho na M23 bakaba ngo bakubise inshuro izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse ngo bazotsa igitutu hakoreshejwe imbunda zikomeye n'amagrenade ndetse n'amabombe ngo bikaba byaje kurangira babarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi bakijijwe n'amaguru barirukanka cyane barahunga makuru rero akavuga ko n'ubundi magingo ayangaya barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye gutsindwa muri iyi mirwano M23 natwirwanaho bakaba batanga Romarike na Gasopo bavuga yuko n'iyindi saha cyangwa se n'ikindi gihe abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bazongera kugerageza kugaba ibitero muri aka gace bazabona isomo rikomeye cyane ngibyo rero ibirimo kuvugwa ahanga muri Kivu y'Amajyepfo muri Rugezi munyemerere tugana no ku musozo twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru ahanga n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo makuru yacu reka tuyerekeze muri Cyavinyonge neza akaba ari umujyi mutoya uherereye muri teritwari ya Rubero neza uvuye muri Runyasenge makuru aturuka ahangaha aravuga yuko hahiriwe imirwano ikaze n'ubundi ndetse magingo ayangaya abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba barimo kwinjira muri uyu mujyi wa Cyavinyonge n'imirwano rero yatangiye mu rukerera rwo kuri uyu munsi akaba ari imirwano yatangiye hagana isaa 12 zishyira isaa 1 za mu gitondo abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi bongeye kwanzika imirwano isasu reka arambarara hasi bagatangira kurasana n'arwana ku ruhande rwa leta ya Kongo biravuga yuko Wazalendo zaje kugira ubwoba zikavanamo akazo karenge zigahunga abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC akaba ari bo ngo bakomeje kugenda n'ubundi bahangana n'abarwanyi b'umutwe wa M23 ariko nabo ngo imbaraga ni nkeya dore ko bivuga yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 kugeza ubu ngubu n'ubundi batangiye gukabakaba neza kwinjira muri uyu mujyi mutoya wa Cyavinyonge uherereye neza ku nkombe z'ikiyaga cya Lac Edward ngibyo rero ko byifashe magingo ayangaya ngizo updates twagarukagaho muri aya makuru nyuma nkomeze ko bashimira mwe mubana natwe umunsi ku munsi amasaha atandukanye makuru n'ibiganiro tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV nitwa Umukada ariko mbere yo kubasezeraho ni munyemerere nongere mbibutse guterekaho like inshuti mudukunda kandi mudukurikira hano ku Ibendera TV nago like ndi kuzibona zizamuka kandi iyo uteretseho like neza zikazamuka nanjye bimpa courage kubera yuko ngenda mbona yuko
byanze bikunze ntarimo gucurangira abahetsi. Niba utari waterekaho subscribe yawe hano ku Ibendera TV rero nawe ndakwibutsa kuyiterekaho, hanyuma mu gihe uterekaho subscribe yuke gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe de la notification kagufasha kugira ngo mu gihe amakuru ageze hano ku Ibendera TV ujye uhita uyabona bitagutwaye umwanya wo kujya gushakisha. Niba wifuza gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV cyangwa se kudufasha, ushobora kunyura kuri nimero ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 karindwi 917 iyi nimero ni nayo wakoresha niba wifuza kujya mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV ukatwandikira kuri WhatsApp, ubundi tugahita atukwakira neza 5 kuri 5. Reka rero mbashimire, komeze mugire ibihe byiza, mugire ijoro ryiza, Imana ikomeze kubarinda, gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza.